Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Babay, dungo! Babay! Oy, Angkay. Ah. Nakaada yung tiba na nagluganan ni Antay. Yung bababayin nyo pa ilang. Nakapanawan aya. Awanin na. Na, Di mo to pa'y mangag ti ungor nan. ay, ka man gumatang iti arak. Darasan! Ha? Arak adagaws. Kanya nga, awan ni Anten, nga gipare. Rabiin. Man ano ko ma? Ka gumatang ta nakalukat pa ni kagawad ko na. Apay ko arab. Papanam. Dita tirasina ni kagawad ko na ang tata. Agpagpagatang ni angkel ko iti arak. Apay, aginaw. Kay, agpagpagatang nga raw. Ibagamkin ko na, abawalan ta aginaw, numadanon terabe eh. Nagkunamay. Nailan na, di kayo ordinansa ti barangay. Kaya nagbasbasak, iso nga gawid kan. Ta ibagam, day ta, kanyang kalmaw. Na nga iti ginatag mo nga arak. Jakto pa'y nakadanon ni tirasina ni kagawad ko anang. Tasinada nakmat ni tata ba daw? Na, ay adamanan da dyan nga ginlalaing ako nakon. Anong sinabi niya? Saan ka nuha mabaling nga ginom iti arak no rabi eh? Talaga nga ginlalaing mo ta. Adda ka no iti ordinansa. Na, apay nga muna. Pudno ayang adda. Uwan! Naglaingan ni tata ba daw? Talagang agbasbasa ka dagiti ordinansa. Sa dino ti papananta, Kapitan? Kaduan nak John, tain ta makipalot. Makipalot ka ita? San ka nga palpalot idi? Kakaiso na nga awan ni Banang. Ayun gaya man niya. Kada kwartak dito, apang pustak. Sige, kaduan ka, Kapitan. Uy, awan rumbang pagdanagam, ta sakti makaamo. Sige mapanta, Kap. Dayta lamang sipsipot kin ni Kapitan ter aramidom si kabadong. Kita sino nga raw niya, ti sa bali asiputa. Awan mo ter aramidon na maday. Kanyang awan. Kahit no imbaw na ni Kwaraw, gamapan gumatang iti arak, ngay numun na. Kahit man ano ngay. Dakis nga ginom, nagiti barangay officials, nang nangruna ni Kapitan. Yagin lalaing ka man ako nakaw. Ay sana nga ginlalaing to yan. Banbantayak laing, day ta Kapitan. No nasaya at malaing, teramid na. Awan nga min kahit ni Mariba ng amang bantay kankwana. Iso nga rod asak ti mang banbantay. Na, papananda nga ta nag-tricycle damay. Day tamanay, ti sumaruno at akwatay. Uy, kakide ni Jebang Kagmaw. Saan mon apakibyangan day ta abanag? Napanan na nga ta ni kumpare ka Kapitan. Maray, nag-tricycle damay. Ay, nakitam gayam ang nag-tricycle da. Kung nakaano siya lang tinakakita. Sipsiputak kay, tigunay da. Jak mo, nupodotis istoryaan da. Anapanda ka no nakibulang. Anya, Kapitan iti barangay, mapan makibulang. Wow. Ay, aramidin na amin akayat na Tawan nga min ni Maribanang. Apay, nasaya day tangaramay, ti may sa Kapitan, maray. Ay, kat saan Ay. Imbis sa kita na ti pagimbagan ti barangay na, mapan ki di makibulbulang ditan. Isugal nan ti kaawawat na nga honorarium na. May sapay day tama di nga ramid na. Imbis nga igatang na ti pagsayatan na day takwarta na, anong saan may? Tauray ni Kwarog, saan namat alapdan ni Uncle na? Una, ta may ramraman. Oh, aday ta ni Kwarog, agdamag ka man kankwana. Anya ti damagin niyaw. Sa dino tinapanan ni Uncle Mau. Napan nakimiting iti munisipyo. Nangag mau maray. Amo na lata ti sungsumpa na. Siyak pa iti kunayaw. Sinuruan nak ni uncle ko kaya. Makitam to yan. Hanyat orasaing. Di pa'y simang pa'y dahi ta Kapitan. Alas 8 ni Tirabe ay. Apay anak ko nam day ta. Kita man. Saan pa'y anak kasilaw, di ta balay da?
Aywan, nagsipngat pa ilaan. Tapay nga ta. Ay kinadapay lang siguro ijay sugalan na. Ay sus, kaguran ni Mariban ang dayta. No adala dito'y akat na hajak lamaw. Ay kat sigurado balon natin manay ni Maribanang. Anya nga iti mapasamak dito'y barangay tayaw. No kastamot ti kapitan tayaw. Ay kitawanan mabaybayan na ti barangay tayaw. Uncle, adamang sipsipot kan ka. Asino? Ni tata ba daw? Yay, Sipsiputan namin agaraw mau. Amin na papanam. na, tapa ka na. Kitain na dagiti madingar aramidam. Na, apa yan na mading araramidak? Ti pa nagsugsugal mo ngay. Na, kat no ko nakasikrit da jay. Kasano, naamuan na? Namuan na may. Jak amon wa sino ti nakaamuan na. Adan sa mangyar ara sa asken ko na. Talagang hada. Hey, nakarkaro pa dayta. Ngam ni antim abanang no agbantay. Kasla nga rod CCTV dagiti matana. Isun sa manan dyan nakatakder ijayruar akas lagbang bantay. Isawang kail. Hey, asit gakman takasarita. Pare ba daw? Parinteng! Pare ba daw? Parinteng! Pare ba daw? Ibaga mo, no niya tikayat mo nga ibaga. Saan mo nga ulit-ulitan dinagang ka? Bambantayan nak. Ay kito na, banbantayan ka. Na, tapay mo. Nagadugayam ter aramida makalukwan Anya, kalukot. Agasam, tanapan kagayam nakipalaut. Naamuan pa dayta. Ay kito na, ano kamay, pare. Pare. Psst, 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 psst. No nga sumurot ka kanyak ang makipalaut. Iraman nakpaiti kalukwan. Damdamagan ka no kayat mo. Jakayat, nagloko kan. Amo magudbuya kan. Ha? Kaano ba'y? Nabayagin na. Dagitilangan na sasaya at yan aramiday, pare. Kastaya! Isu asika, agbalbaliw ka mo tina. Si kapay mo nga ron ti kapitan. Na, Panunutin mo ti pagimbagan ti barangay tayaw. Naglukot, dahi ta nga inting bating kay. Tapay. Agasam nga, ibagbaga na kiday. Asumuro ta, kano amapan makipalaut. Anya, kahit anya nga itimbagam. Ay, kit saan ko na ka? Ta nagbalbaliw kan. Ay katwan mo't nga main. Kunakin ko na, good boy account. Pudno may. Luko talaga na ita akong pari ka. Awan lang ni Maribanang, tila mararamidan na. Ay nabadaw, saan ka sumursurot kan kwa na? Ay talaga saan? Takderam, a good boy kan. Wait, good boy account. Kwarog, asino ti kadwa ni kapitan nga gininom iji balayda? Dagiti lalaki akagawad. Isumot lagayam asaanan ang nagjo ti jay maysa kagawad. Siya ti pinagluto da iti pulutan da. Kasano nga rodan ti meeting mi inton bigat agi inom damot taon. Katag meeting kayo lakta. Kat ko lamot nga agpatpat nagdang agi inom. Ay, sigurado agpatpat nagdagita nga uminom. Ay, awanan ti mapasamak dito yung barangay no kastalaang. Agbabartek mo tandag iti opisyal. Asinong opisyal, tagbabartek, maray? Ay, sus, nakangagmanan ni tata ba daw? Ni kapitan, kandag iti kakagawad. Agbarbartek da. Makita yun dahi nga ramid na. Dakay, ramid na. Nagiinom da lang. Magkadagiti kagawad na, tata ba daw? Nagalas nga ugali ti kapitan dahi ta. Korab, Aw, apay. anya nga, tipulutan da ang kalma. Nagluto akiti adobo akar ni ti manawk. Sikati naglutaw. Katuwain. Apay ngay aday tamoten pulutan dati damdamagam kabadong. Agdamdamag aklaang, maray. Agdapay nga tanabatay, nga arak da. Si Marono at dinamag mo day tarak. Damdamag aklaang nga rod, maray. Adupay ti arak da. Kit no may siya kay steam pagatang da nga arak. Ay, agawid akaw. Sigurado nga gawid ka kabadong. Ay, kit mo na, mala, inakaw. Na, ne. Apay ngay ta sa balin samot adalan ti pagnaan ni kabadong nga agawid. Sa balin samot abalay ti pagawidan nan. Agungutan ani marito yang nukasta ti aramiden na. Ay, marikwanang.
apay, mangrikap kan. Wen, maray. Nakita ni Badong ka, maray. Nakita kanuin may nakistorya dito, Mangan kami kuman. Tawan mo taon. Sa bali tinagawidan na, maray. Na, sa dino abalay tinagawidan na. Ibagaman, maray. Dita balay ni Kapitan. Anyang itinaramid na dita. Nangagkumat nga agiinom da Kapitan kanda giti kakagawad dita. Napan nakiinom. Katno ko na naagod buyan. Dinamag na nga meno anya ti pulutan da Kapitan. Kat idinaamuan na nga adobo a manok. Napan mo't adagusan. Ay, unay ay. Sige maray. Tinak man ayaban. Barka kabit pare. Ag tayo kanti aglaw-law. Sige, saan ka pa yan na Bartek? Ay ko mama Barte ka nga paray. Pulutan ka ba ta pulutan? Adobo ang manok ko naman. Kanya data, na isupot. Ay, iyawid ko na ito'y paray. Dito nakamalukong ay. Sila nituyan ko paray. Madam! Nituyan ka. Ay, ayaban na kon paray. Agawid kan! Paray, agawid ako na. Kuri ka. Binakat mo data kaldira nga te pulutan. Ada pa'y nakasupot ka nakamalukong. Wayne, tuyang! Umayakaw! Apay de takaldiraw. Anya ti kargana. Manok, adubaw. Inyawid ko, ta si Dainta. Dapat dito'y tinakasopaw. Si Dainta budlaing. Di ka lababay. Ay, awan babaeng ko tuyan. No si Dainta pagsasaritaan. Kunak man no good boy kan. Sagpaminsan, kahit saan naka-good boy. Kadwan na, good buya. Ay, ingkay subli dayta. Dito'y kaldiraw. Pati takargana. Kanya, manituyang na ya. Si Dainta nga raw. Ingkay subli kunak nay. Ay, sayang No addagayang pulutan malipatam ti karaim. Asaan kan asumurot kin ni Kapitan nga aginaw. Agrup-rupa ka apulutan. Mawag niyan ti banang angkal. Andiyan imbaga na. Kumustahan na ka? Nuan niya ka no ti aramidam dito. Kunam kuma. Agar aramid ang iti nasaya at inal daw mapanak iti barangay hall. Sa anak nga agin inom kunam kuma. Amo namat nga gininom ka. Nakabuan na. Amo na pa'y anapan ka nakipalap. Ay, nagadon ti chismosa talaga. Agsagana ka kanuin to nagawin. Jesus, delikado man ito ang kalmahon. Na mabalunat man da tao na din na oras. Nagaramid ka ngamin itinasaya at anggay. Tapno at dan tumat i-report mo anasaya at kiniantayin ton sumangpay. Ay na, Kapitan! Uray awan ni nanabanang, nasken nga agaramid kalata itinasaya. Ala sige! Dinang tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Diyan da ito'y ng estasyon. Agyaman ko na iting kay panagdangan. Kapitan Inteng! Anay
Ay, ko nagsakit ti ulo, inteng. Ay, tumar ka ah. Ay, numabaling kat jak kaya ti agtumar iti agas. Ay, inteng. Ilutam man ti ulok. Parang pumipi at ti sakit na. Adar aramidak. Agbasbasak iti istorya dito silpaon. Ay, ibatam ko ma, day ta cellphone mo. Ta ilutam pala ti ulok. Ilutam ah. Alan na inteng. Masadutak nga ron. Agtumar ka laagan, tapno awa ng tipare ka. Ay, marituyang ah. Apay akas tati lang ang nakatugaw dito sa nguti tersina ni kagawad ko anak. Na, pwede ka sumungbat. Nakatapaya ka mo ilatan. Shh! Yay. Anyat mapaspasama ka ni marituyang. Mare! Nakalidliday ka ba? Na, tadi mo't sumungbat. Labsan ka man la dito yung tagawid ako. Kapay nga takas din ni Marituyan. Apay ang nakalidliday ang nalabsak ijitersina ni kagawad ko anang. Jakam mo. Apay nga tatakas lada parikot na. Kaasin ni Marituyang ah. Ay, kaasimot ni Marituyang, tanakalidliday, inteng. Ewan nga ron. Apay nga taan nakalidliday aya. Kaasimot. Ay, ingka man andingayan. Diing ka. Na, sakti mga dingay. Kating ka Total, concern ka man. Maasyan ka launay kan kuana, inteng. Na, Ala, ingkan iti ayan na, taan di ngayam. Aprusam ti abaga na, wano ti ulo na. ha? Tabarang agragsak iti kasta nga aramidam. Anak wanang, agan ano ni nanatuyang. Nakatugaw mo't di ta igid to tirsinam. Napan ngamin ni Badong na iji Pangasinan. Ha? Ada ka no trabaho na ijay, kat medyo mabayag, sakbay nga agawid. Ay ha? Kay liwnansa ni Badong na. Naa, kasla ubi nga mailiw iti inana. Sakit kasla kayat nanti agsangit. Win nga rod. Ngala. Bay, amlat ta dita. Ala nana. Ikan na ko nititinapay kan kapay. Tagkape kami man kini ang kalintay. Sige, mabit laang, taikan ka. Nagururay ita ni ang kalinting ije balay ikaw. Umay ka no makikape. Ay, nahimas. Ay, kwero. Nakitam ka din ni Marituyang ijitersina ni kagawad ko na. Unang kail. Nakatugaw latta iti igay. Akas lakayat na ti agsangay. Ha? Mailiw sa kano kini tata ba daw. Anya? Napan ngamin nagtrabaho ni tata ba daw nga di Pangasinan. Kat mabayag sakbay ngagsublay. Iso amalidlidayan ni nanatuyang. Kat kinasaritam ka day. Unang kail. Ngamsa na simbong bat. Ha? Ay, sus. Kaasibot ni Marituyang. Masyadakin ko na. Ikaman ikan iti kape. Anya? Ikamutin iti tinapa. Nanatuyang. At to iti kapi kan tinapay. Kunan ni uncle ko ngainteng. Ha? Aw, at tuyin nana. Mangan ka pa iti tinapay. Naa? Nangyag ka iti kape para ka ni Marituyang, kwarag. Una na. Nyanggal ko tinagkunangay kak iti kape kan tinapay ni nanatuyang. Ngamin, maasyan kan kuana. Aya? Ibagamkin ni Kapitan, thank you, Ay, una na. Mala, ang kape kan. Kan kanam deta intad ko at tinapay. Kunan nyanggal ka. Sige, inakaon. Agyaman akmanan, kwaraw. Mala, inakaon. Imbag pa ni Kapitan, tamalagip nakapatuludan iti kape kan tinapay.
Nag-sweet matan kan ka ni Kapitan. Akas lakit din, sika ti asawa na. Word Maray, day taman tay nagkapyan ni Marituyang. Oh, hindi so nalatan iti lambisaan. O may to kano alaan ni Kwarog. Aya, nag-sweet ni Kapitan ka ni Marituyang, Maray. Ay, kahit kursonada na siguro, Ha? Bayam lang, Maray. Anya kumano kasta. Ha? Agawid kit di kuman aniinteng ijay balay da Marituyang. Tauray agkabalay dan. Ah, Ha? Total, sweet ka ni Marituyang. Maray, sabalin sa mo ti panagawat mo iti imbagak sweet ni Kapitan kan ni Marituyang. Ay saan man, Marikwanang. Talaga mo't sweet ni inteng kan kuana. Iswabay amlatan sweet kan ni Marituyang. Agkabalay dakat ko man. Tapno mas sweet dapay. Ha? Maray, agim-imon kan samat kan ni Marituyang. Ay saan, Maray? Apay nga rod ngay akasla sa bali ti turong ti saom. Pudnumat nga men, Marikwanang. Sweet ni inteng kan ni Marituyang. Isaw nga agbagay dala unay. Ay, mayat na ito yung kape, Ay, na, mayat na talaga. Mayat. Ano, ma'am, inteng? Ay, agkap-kape akdong, Ay, mabalin ka de nga itimplaan nak iti kape. Kailiw ko tay timplam iti kape kat. Adamat, ma'am, dek timplakan. Mala, tayo nakagkape ijay paraangan. Mayat ijay, tayo napariir apagtugawan. Di nak maitimplaan iti kape. Idinto tani Marituyang, kat malagip na pa'y apatulodan iti inuman na akape. Ay, nanabaglo ti kape. Kapitan! Ay, Marituyang, ay, si kamay. Ay, naliday manin tarupam, Apay ngay. Ay, kailiw ko ngamin ni Badung ko, Kapitan. Ay, kapita. Ay, mabit lang taayabak ni Banang, Ay, Banang! Woo! Banang! Ay, itimplam ni Marituyang iti kapay! Ay na, agyaman akan ka, Kapitan. Imbag kapay tapagkapyan nak. Ngamain, kinapudno na, jak makapangpangan. Nang runa tagmay-may sa ak ijay balay may. Kaslajak matil munti makan. Ay, kasta siya. Ay, ala, urayam titimplaan ni Banang akape, akape ka, Ay, Banang! Tikape ngay ni Marituyang! Yagmaun! Sikan ti agtimpla para kan kuana inteng. Na, Total, concern kamot kan kuana. ay, agtimpla ka kiting! Kaasi ang malmalday! Napanan ni Marituyang inteng. Amangan no kayat mo asurutan ijay balayda. Ha? Apa asurutet? Tapno ingka itimplaan iti kape na kakaasimat amalmalday. Nagkape nga rudan dito'y balay. Kat si kapayan amis mo tinapan nagtimpla iti kape na. Di mo matgayam kayat nga itimplat. Di siya tinagtimpla. Kababain ka ni Marituyang. Sapay nakakaasi ang malmalday. Maasyan ka talaga kan kuwana inteng. Ay, wan! Kaasimot. Ala, surutam ijay balayda, taag kabalay kayaw na. Apay akas tati bagbagam. Gapot ag burburak ti darakan kwa na. Gapot asyak nga asawam kat di ka maasyan. Idinto ta ni Marituyang kat maasyan ka unay kan kwa na. Patuludan pa iti tinapay kan kape, akanan na. Nga uray mula ibaon ni Kwarog. Idinto ta idinasakit ti ulog. Ako nak nga ilutam kat di mo pa'y kayat. Ita,
Kakaasyam launay ni Marituyang. Kuha banang. Nakakaasimot at talaga. Idi kunak na itimplahan nak iti kape. Takailiw kon titimplam. Di mo kayat. Masadot ka nga timpla. Ngam idi may ni Marituyang. Dagdagaws nga intimplam iti kape na. Kuha. Kasano kat masya nakan kuha na? Nukas ka nga rod. Mas kakaasyam ni Marituyang ngam iti siyak nga asawam. Mas napatpatagkan ka ni Marituyang ta itimpla ampay iti kapena. Idinto ta siyak nga asawam kat awan lang ken ka. Kuha banang. Siyak ti aglutluto iti kanam. Ti aglablaba iti kawus mo. Ti agplan-plancha iti kawus mo. Ken yawat ko amin na masapul mo. Ika? Mas napatpatagkan ka ni Marituyang. Kasto namin ba? Manipod ita. Makaamukan iti biyag mo. Kat makaamu ak matan iti biyag ko. Agluto ka iti kanam. Kat agluto ak iti kanak. Wano saan, ing kaayaban ni Marituyang. Ta isulaan ng ti tagalutom. Takaasimet nga mga nuawan kanan na. Banang. Ibagamlaeng no kursunadam ni Marituyang. Ta ipadawat kan kuana. Intay! Kastagayam maray. Sa bagay, maawatak tirik nam. Takas lamas na saysaya at itrato na kan ni Marituyang ngam itisi ka nga asawa na. Wen nga rod, maray. Kaguram kadimat ni Marituyang. Ay, saan matkit de, maray? Taniinting lang mati ayan ti parikot. Wan maray. Tamas itimplaan na ni Marituyang iti kape. Ngam itisi ka nga asawa na. Masairak lang amin, marikwanang. Nakasaysayaat ka ni Marituyang. Ay ngam siyakot saan? Ikot, kinasaritam ka din ni Kapitan. Wen, imbagak ti sakit tinakam ko. Ang jak kayat adeng ganti palawag na. No agsao, ikats in ko, maray. Cuts in nga? Jak ikan iti gundaway na nga agsao, maray. Agsasao pailaan, ngam agsao ak manan. Ay, ikasta. Ay, masurunak namin at talaga. Ay, di uray sa anin nga agaw-awin ni Inting ijay balay. Agawid langan, ijay balay da Marituyang. Ta itimtimplaan na, iti kape. Ay, maray. Agim imon kan at talaga. Natural! Sa bagay, uray asino nga asawa, agsakit tinakam na, no kasta ti aramid ti asawa na. Anya, nakakandado ti balayaw. Ayan ngay niyantay. Adan sa iti unag. Tanapigsamat di tibay. Agbuy-buya siguro. Ang maapay ngay ang nakapadlak. Nagnaan na ngayon wadda ijay unag. Ijay siguro tawa. Anya, katapay ngay padlak na tiri daw sa magnay ti tawa. Unaw, di na kayat nga umunag ka ijay balayaw. Gumurgur ang arot kanyak ni Banang. Wine, nasabat ko niyan ti Banang iti aldaw. Kat napagsaritaan mi ti may papankada kayo kininanatuyang. Intimplak lang ni Marituyang iti kape na. Gimura mo tayo. Imbaon nakpay idi amang ipan kininanatuyang iti kape kan tinapay. Tamasyan ka kankwana. Nagbasit la ba nagdayta. Kan nakakaasing arod mo't ni Marituyang. Madingami ng gail. Numasyan ka kininanatuyang. Urumbang met amasyan ka kinyan ti Banang. Aglambing laken ka, ngam di mo pa'y pinagustuhan. Agpatimpla lang iti kapay, ngam di mo kayat. Idinto tanina natuyang, kat itimpla madagos iti kapina. Agi mo na talaga niyan ti Banang no kasta. Nagbasitan a banag, ngam gimuran ni Antime. Uray basit la banag dayta, ta makapasayar itirik na angkal. Kung saan mo't talaga nakakasin ni nanatuyang. Naimbag kumano masakait, ngam saan mait. Malidliday lang may tawan ni tata ba daw?
Mas importante ani antibanang ti timplam iti kapina. Sakbay ani nanatuyang, angkal. Kaya't nasawan, mas pagserbyam ti asawam ngam ti sabalay. Gets mo? Banang! Yawat mo man jay susi ti kandadaw ta umunagak. Agawid kan di jay balay da Marituyang. Di ka makastrap ditoy. Banang dungaw. Ipurwak mo na ti susi tapno makastrekak. Sakta agluto iti kaninta. Aglutak iti sidainta. Ken itimplaan ka iti kapim. Di Marituyang ting kailutuan. Kakaasimet amalmalday. Ala ka din abanang. Pastrakan nagtagsarita ta na impag. Sorry. Sorry, banang. Madaitan banang. Nakaluto akon. Agraman si Daenta. Kain siya kunti mangisagana iti platot, ha? Saanan? Syakon. Saanan? Siya kun. Agtugaw kalataditan banang. Ta siya kunti makaamaw. Ken itimplaan kamutan iti kapi. Amok akailiw mong titimplak. Inteng. Sorry, di kan gumurgura kanyak banang. Ta saadan maulitin nagbedotang. Manipod ita. Pagserbian ka. Ta jak kayat asika lang ti agserserbi kanya. Iso pagserbian kamut. Itimplaan ka akanayon iti kapem. Sige. Tailabaan kamot iti kawus mo. Inteng. Agtinulong ta adwa banang. Ta kasta ti may parbang. Agtinulong ta para iti tunggal maisa. Kapitan, ipakitam ti pamatag mo kininana ba ng asawam. Tapno awan ti rumso aparikot, iti relasyon nyo nga agasawa. Ala sigay, dinon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Kapitan Inteng. Gumatangak man iti may sabuti nga arak no adda kagawad. Katadda kapitan, mabiit laag. Adtoy. Mutoy, ta uminom kami man iti arak. Kadwak itakat ni Paribadong kun ni Kwaraw. Pulutan nyo nga kapitan. Mabalin ko mati agluto no kayat siyaw. Siyempre, plus ati charge ti luto na. No kasta, agpaluto akman nga ron iti pinapaitan. Ta iso ti pulutanan may. Awan urayin nyo tagluto ak. Mala, very much thank you kagawa. Tapnoy bagak kada kayaw. Nasingad kami ngagpagayam kani Apo Congressman. Ay, mayat ang arod no kastangkay. At da pag-asa da ito'y barangay tayo makadawat iti pagsayatan no kasanaw. Totoo yan. Mamati ka! Na, Ay, sukadan tayo manday ta saritaan iti puzzle. Puzzle? No, burburcha. Huh? Ang bagla pagluluwaan. Dahil tate, kayat ka pare badang. Di mo amuti makibagay iti istorya ti pada mataw. Hanggang pagbigyan ka. Anya ti puzzle mo.
Kastay, alam daytoy papel. Talukot-lukot ang analaing, pare. Kalpasan na. Anyat mapasama. Kabaylak to nga isublay. Iti sigod nga itsura na. Aus! Mamati ka! Di na kuman lang sutan, pare. Mamapating agpaiso kan kamay. Tataba daw. Ay, agbaysa. Mamati kayo kanya ka. Parindain. Kwarag. Kabaylak to nga isublay iti sigod nga itsura na. Kunak lang aruday. Lagarod. Mutoy data papel. Sige man nga ratang kail. Lukot-lukot naman na yung bag. Kalpasan na. Itad mo kanyak. Taulitak pa yung lukutan. Pangkitan man makabalan pa ni tata ba doon nga subliti sigod nga itsura na. Ano din na bilang maisubliti sigod kat. Ay sus pagmultain ta iti one battle nga arakan pulot ha. Yes. Wayne! Anya, kikidi na ya. Nasaya at nakita ka dito ay maribanang. Awan ka din ni Badong di ta balayaw. Day, awan ba't mare? Ay, ang mga nun na panijabalay ni Guarog. Naggapuak nga rod ijay kat awan da. Nukasta nga rod. Sigurado ang nagsasarak damanan atalo kada inteng ijay tersena. Anya? Ay, amumutan ti aramid dag ijay atalo. Day talamapan agin inom iti arak ti aramidin da. Nukasta nga agsasarak da. Ay, wunan niya. Salbag da di alaklakayan. Kuna na mapanlaang gumatang itinateng apang rabyan may. Ngamjak mat maurayan. Ay, tinasayaat. Agkuyog ta amapan ijay tersena. Takitaan taman do adda da ijay. Ite pare. Kas makita. Linukot-lukot may kadikwarog ti papel nga intid mo. Uray lalimok na. Kita man no may sublim to pa iti sigod nga itsura na. Siman. Ay, agyaman pare. Sige, tama pa pa iti siyal. Kasabulak na ito yung papel. Ay, loko ka pare. Yay. Ay, di kagdanan. Gumatang ito iti arak. Pulot. Loko na dyan tao. Na may saan nakamatan. Ayan ni Inteng, marikwanang. Adda nakaibaga nga dada kanu dito yung agbarbartag. Pudno day ta, maribanang. Kukumaray. Adda dita. Nay. Ha, wen nga agpaisaw. Nayang hay. Ha? Ano na yung tibanang. Ay, amang ano yung tugot na tayo, balunat na. ay, aglimangak sa kurog. Ay, sus, delikado ni Antay. Salbag ka alaklakayan. Ilang mga nakgayam Kuha. Ala, tumakder ka di tatagawit ta. Intay! Ay, namatan ko. Kung nakadi mo ibagbaga nga adak dito'y. Imbagam sa kandaan tim. Talaga kitiyan nakita na ka. Ay. Di kan agpabasol, Intay. Jesus. Kaya't mo tabalunatin ka, Di mo kaya ti agawin, Ay, kuha. Sige. Ay, agawin akong banang dungo. Bigat magaya man. Sana. Wait. Malagip ka. Agyaman na. Tayo may naksinukon ni Tuyang ko ita. Nakaligtas ka. Sanda ka pinagmulta da pare intingkin kwarog. Hindi malam kalman. Nakaring kamot gaya man ba daw? Ayan, jay nateng ako nam agatangam. Irwar mo na, taiso ti ilutok apamigatan ta. Ay, nalipatak matintigin matang Tuyang. Day tangamin ka. Awan lakit day tagbarbar ti paglaynam.
Nang runa no agrara na kayo kada kapitan. Ay, urayin ang karod tuyang. Tamasapa ka mapan gumatang iti si daing taan na tayong. Alagaraw, kartingam, katnay, awan ti mailutok amasida. Gumatangak man iti tarong, pariya. Karabasa ken aramang maray. Naimbag lang nga aramidin ni tuyang ko a pinakbay. Naimas ka iti pagbay. Ayun kabadong, pudno dayta. Ken pautangan nak metay iti may sa abuti ti arak. Ta bungarek man. Ay na, bigbigat nga uminom kayo manen iti arak. Di ka kadiagdanag maray. Bayadak tumot lang nga dagos. No da kwarta ka. Promise. Mala, won, ikan ka. Basta ikarin, bayadam tumot lang nga dagos. Uwing ka day. Promise, kunak lang aruday. Nay, si kamot gaya maribanang. Wen, mare. Imayak, taumay kuman kita ang dagiti buryas nga ilaklakom. Kastaya maray. Wen, manungay ti may sa aburyas, marituyang. No si kamaray, uray itad ko iti 5,000 ti maysa. Sige. Alaak man nga rod ti maysa. Umay to ni Inteng ang mangala. Sige maray, urayat nga raw ni kapitan. 5,000 pisos amin dayta Inteng. Mapan mo dagasan ni Kwarog Tailugan nyo iti tricycle na tiburyas aginatang ko kan ni Marituyang. Ha? Ayan nga ti pagmerienda mi kan ni Kwarab. Na, para mga lalaang iti buryas, masapul pa ilang ada meriendayaw. Adto iti sangagasot a pisos. Ay, nayon na mo na. Ay, agyaman nak sige dungaw. Tama pa nakon iti ayan ni Kwarab. Di kay agbaybayag Taado pa'y tinaskan ang maaramid dito. Wen kadi. Masapul nga agtaraken tamot iti baboy. Taisupay a pangalaan ta iti paggatang iti agas mo. Nasayatan na ranan kayo dito Teresina ni Kagawad Kuanang. Tataba daw, ang galinteng. Ay itatanara na anda kami dito Teresina. Saan kan ang makaligtas kada kami ita? Anya ti kayat mo sa paray? Jak pa'y nalipatan ti inaramid mo kada kami kan ni Kwarog idan na minsan. Weng, Tapno amam. Iso nga ituloy mo itati gumatang iti arak ken pulutan. weng, Anya? Masapul amultain da ka. Dali nang sutan na kami kan ni Kwarog. weng, Di ko na makalisi ka, paray. weng. Ay, awan kwartak paray. Ay, anay. Tila pala ko paray. Di mo lapin ko sila. Anya ti kaya pairot mo lupalukay. No gumatang kay ti arak ken pulutan lukaya. Nga saan pairotak ti manglapigustan ka. Anay. Wawawanan paray. Yes. Tila pala ko, ibatam nga ro din Kurang pa ti arak ken pulutan pare ba daw. Bitin ti may sa abuti ti arak nga inutang mo. Iso nga, agnayon ka pa. Nupod no madla, kumpare ka. Agilibre ka pa iti may sa abuti ti arak. Gusto nang galinteng. Di ka agbartag tadapay papananta. Agungat na yan tibanan. Una yun. Ay, agsiran sa matin ni Kagawad ko nang. Di na pag-gustaw. Isardeng tayong tiyuminam. Nagrigat tada asawa na. Imbag kanyak tawang pa'y asawa. Agim, aguray. Kurahuti siya. Mga tayo pa paray. Magustuhan ka. Ay, nakaturo kay ni parinting keng Kwarab. Kapoy ti bartid na. Amo ka unti aramidag kadakwada. Kundaway kunday tawi. Kautek ti bulsa ti pantalon ni parinting. Aday ka. At nakwarta na ngagpaisaw. Alay, sakto pumanaw di tawi. Angel, hindi ka di pa inausawan.
Agring kayo na. Tayo na lang ti Burias, ije balay dana na tuyang. Agungat niyan ti Banang, no saan tama pan. Wala niya. Sige, intan ko rog. Nariga tayo no, balo na tenak ni Antem. Mano tintad ka da kayo ng ti Banang nga pagbayad iti Burias ni Nana tuyang. 5,000 amen. Ada itu... Ha? Apa ini? Awan beten iti bulsa ti pantalon ko ti kwarta. Ay. Hindi na kita ni tagas na. Awan ni nalala. Jesus, ano kasta? Isa pulin tan ni pari badaw. Ay, awan ti amok iti mapukpukaw ang kwartang paray. Pang-asim paray. Ipudnog no si katinangala. Delikado akin ni Banang no maamuan na nga awan ti kwarta nga inted na. Sabay pagbayad ko iti Burias sumit lang ka ni Marituyang. Ay, awan ti amok di ta ko naklangaro din paray. Jesus. Di kaya makawawat. Na, Mangan mo't no sa bahal iti nakatinagan nyo iti kwarta hanggang. nga ta. Kinapudno na. Nakitak ni Kabadong a kinaut na ti bulsa ti pantalon ni Kapitan. Idi nakaturog di talamisaan. Gapo iti bartek na iti kalman, Maray. Kastagayam Ay, agyaman ak marikuanang. Ala, inteng. Mapan mo ayaban ni Pari Badong. Taag sasango kayo. Amin ditoy. Masapol nga isubli na ti 5,000 kan ka. Takwartak dayjay. Saan mo akwarta, inteng? Ala, isublimon ti kwarta a kinaut mo iti bulsa ni Kapitan. Amiday, siyak, tinangalay ti kwarta ni Parinteng. Makitam. Inton kun papispisan kan. Ay, sana pare. Kasyon na ka. Ay, di mon papispisan ni Pari Badong. Taad damot la ang basol mo, inteng. Sige, tapno malpasan ti amin. Ited kun ti Burias ko kada kayaw, Maribanang. Kapitan. Agyaman kami no kasta, Marituyang. Anya ngay aramida ang badaong. Agkid daw kan iti pamakawan kin ni Kapitan. Wan tuyang. Pare, pakawanan na ka. Ikarek, dinton maulit pa, iti naramid ko king ka. Fix man pare. Sige. Pakawanin ka, pare ba daw? Agyaman na ka pare. Mala, umaykan, agawitan. Mangibabain ka. Kapay maninakas tla kumilaw na tamatam amangkit kita dungo. What is my basol to you? Sinalbag ka alaklakayan. Amom nga da napatag alakad yo kan ni Kwarog. Ngam napan kayo kit din naginom iti arak. Ini ba nang naera na la nagsasabat kami at talo kada Kwarog kan parin ba daw? So nangala kami mat iti arak. Pag-iistoryaan mi kuma. Apay, masapol nga darak. Tapno makapaginistorya kayo kada Kwarog kan Pari Badong? Anday! Anya ka betul, anday ko. Nakitutak pa'y. Ay, di ka agsangit! Agsubsubra ka na! Sige. Subarde nga kon nga agsangit. Inton maminsan, no ammom nga adda na patag apapanam. Liklikam ti arak, Nawatam! Win. Nasaya! Anday. Iti ka nitong aramidampay. Anday. Agsagana ka! Ikarek. Anday ko. Jakton agbarbartek no ada napatag alakad ko. Anday. Kan, daawit ko akwarta. Agsingsing puitakton. Rumbang laeng. Anday ko. Tasikat ti Kapitan. Naimbag ata dan ni Marikuan ang anak kakita ka ni Pari Badong. Ay, kwa. Tano awan. Ay, sayang ti 5,000 pisos nga urnong ko. Salbag ka. Ay, pakasima. Hindi mo ilayat din. Anday ko. Masakitan ang uray layat. Ay na, tatabadong Kwarog ken Kapitan Enteng.
Saan nga may nakasapulan pa nga uminom kayo iti arak, kabayatan ti panagsasarita yo. Tapno na saya at ti panaglalangin nyo. Sigamot, kapitan, pudno tinakuna ni Nana Banang. Adi kay agbartek no adda na patag alakad yo. Iti kasta, mailisi kayo iti pagdaksan nyo. Ala sigay! Dinon, tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyasya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebotazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingat.